من سالها پیش وقتی که توی کره جنوبی میخواستم اقامت کشور کره جنوبی رو بگیرم، یه سری از درس ها رو خوندم به اسم ساهای تونغا پروگرام که حتما باید اونها رو طی میکردم تا بتونم اقامت کره رو بگیرم. 제가 한국인에 귀화하기 위해 몇 가지 수행해야 할 프로그램 때문에 사회 프로그램이라는 곳에서 공부를 하게 되었습니다. تمام کشورها همین جوریه. وقتی که بخوای تو اون کشور زندگی بکنی باید یه سری از کارها رو تو اون کشور انجام بدی. 전 세계 나라에서도 한국인이 되기 위해 그 나라에 귀화하기 위해서는 그 공부하는 것을 꼭 거쳐야 합니다. در اون کتاب مسئولیت‌هایی رو گفته بود که شهروندهای کره‌ای باید بلد باشن. 그곳에서는 저희가 수행해야 할 의무에 대해 말하고 있습니다. 4 تا موردش رو بهتون میگم. شاید شما خودتونم که کره‌ای هستید اونها رو شنیده باشید. 4가지 정도의 의무가 있는데요. اولیش هست وظیفه هر کره‌ای وظیفه داره از کشور خودش دفاع بکنه. 첫 번째는 국방의 의무. و دومین چیز اینه که باید یک کره‌ای مالیات پرداخت بکنه. 두 번째는 한국인이 되기 위해 거쳐야 하는 납세의 의무. و سومین موردش اینه که یک کره‌ای حتما باید تحصیل بکنه. 세 번째는 교육의 의무. و چهارمین مورد اینه که حتما یک کره‌ای باید کار بکنه. 네 번째는 근로의 의무입니다. و همینطور توی خانواده هم هر کسی برای خودش یه وظیفه‌ای داره. 또한 이처럼 가정에서도 각자 해야 할 의무를 가지고 있죠. قبلا اینطوری بود که در خارج از خونه مردها فقط کار میکردن، اما الان زنها هم کار میکنن. 예전에는 여자분들이 집안일을 했다면 지금은 남자와 여자가 함께 집안일을 하기도 하죠. و همینطور اینکه در خونه زنها فقط کار میکردن، اما الان مردها هم به زنها کمک میکنن. 또한 밖에서 남자분들이 일하시기도 했지만 지금은 여성분들도 함께 일하는 사회로 변화되어지고 있습니다. و توی خونه فرزندان یه وظیفه دارن و باید به والدینشون کمک بکنن. 또한 집에 있는 자녀들도 함께 해야 할 의무를 가지고 있죠. و مسلما وقتی که ما که ایماندار هستیم به توی کلیسا فکر بکنیم، ما هم توی کلیسا یه وظیفه‌ای داریم که باید اون وظیفه رو انجام بدیم. 또한 저희도 신앙생활을 하면서 꼭 해야 할 의무가 있습니다. شاید بعضیا بگن که خب سرود خوندن، کتاب مقدس خوندن، دعا کردن وظیفه ما توی کلیساست. 찬양하는 것, 기도하는 것, 말씀 듣는 것이 저의 의무라고 생각하실 수도 있습니다. اما سرود خوندن و این مواردی که گفتم، دعا کردن، کتاب مقدس خوندن، اون برای اینه که ما شخصا بتونیم در ایمانمون رشد پیدا بکنیم. 기도하고 찬양하고 말씀 듣는 것은 저희의 신앙생활 속에 저희를 작게나마 성장할 수 있게 도와주는 부분입니다. همونطور که غذا خوردن، نظافت خونه انجام دادن و درس خوندن وظیفه یه فرزنده که توی خونه این کارا رو انجام بده برای اینکه خودش رشد پیدا بکنه و ترقی پیدا بکنه. 또한 한 자녀가 공부하고 밥 먹는 것도 그 자녀를 성장하기 위해 도와주는 방법이죠. خداوند برای همه ما به خصوص برای ما ایمانداران یه رویا و هدفی داره. 하나님은 저희 모두에게 계획과 뜻과 꿈을 가지고 계십니다. کتاب ارمیا 29:11 میگه که شیپیون شیپکوجول شیبیلجول فکرهایی که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی میباشد و نه بدی، تا شما را در آخرت امید بخشم. 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주시며 여호와께서 자기 백성에게 평강의 복을 주시리로다. پس خداوند به ما فکری داره و رویایی داره. ما نباید فکرمون فقط تو این دنیا برای این زمین باشه. 하나님은 저희를 향한 계획과 꿈을 가지고 있기에 육신적인 뜻과 계획에 맞춰선 안 됩니다. کتاب متی فصل 6 آیه 33 میگه که 마태복음 6장 33절에 میگه که خداوند میفرماید اول ملکوت مرا بطلبید تا همه چیز به شما داده خواهد شد. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하면 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라고 말씀하고 계십니다. اما مهمترین چیزی که ما ایمانداران توی کلیسا باید بدونیم اینه که کتاب متی 28:19 میگه که
이것보다 더 신앙생활을 하면서 중요하게 가져야 할 것은 마태복음 28장 18절의 말씀입니다. رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم پدر، پسر، روح القدس تعمید دهید. 오직 제자 삼는 것입니다. و البته میدونید که این یه فرمانه و خواهش نیست. 하나님께서 저에게 이 말씀은 부탁하신 것이 아닌 명령하시고 선포하신 말씀입니다. این از طرف عیسی مسیحه و اسم کسی رو نبرده و نگفته کشیش‌ها، شبانان، خادمین رفته و این کارو بکنید، بلکه به همه ما داره میگه که رفته و شاگرد بسازید و اونها رو در نام عیسی مسیح و خدای پدر، پسر، روح القدس تعمید بدید. 이 말씀을 특정한 사람에게 주시는 것이 아니라 저희 모두에게 이 말씀을 선포해 주셨습니다. همونطور که میدونید هدف ما و در روز اول کشیش وقتی که صحبت کردن هدف کلیسای ما اینه که شاگرد بسازیم. 2024년 1월 1일 서건 목사님께서 주신 말씀처럼 저희가 이번 연도 붙잡고 나아가야 할 말씀은 오직 제자 삼는 것입니다. کشیش گفتن که حتی اگه شده یه نفرم شما شاگرد بسازید. 목사님께서 단 한 사람이라도 제자 삼고 찾으라고 하셨습니다. اگر همه ایماندارا تو کلیسای ما یسوع سرانکوه یه شاگرد داشته باشیم سال دیگه بیشتر از 1000 شاگرد و ایماندار خواهیم داشت که نجات پیدا کردن. 저희가 한 사람당 한 명씩이라도 제자를 찾아오면 그 사람이 1000명이 되어지고 10,000명이 되어지며 더 많은 구원을 받게 되어질 것입니다. و اگر 5 سال بگذره کلیسای ما بیشتر از 7-8 هزار نفر ایماندار خواهد داشت که نجات پیدا کرد. 5년이 지났을 땐 더 구원받은 자들이 많아지겠죠. اما برای اینکه ما بخوایم بتونیم شاگرد تربیت بکنیم، تعلیم بدیم، یه شرایطی داره و ما باید اول خودمون آماده بشیم، خودمون مجهز بشیم. 제자를 삼기 위해서 먼저 저희가 영적으로 준비되어져야 합니다. شاگردسازی اینه که باید گفتم خودمون رو آماده بکنیم تا بعدش بتونیم بشارت بدیم. اگه ما خودمون آماده نباشیم نمیتونیم بریم به یکی دیگه بشارت بدیم. 저희가 먼저 준비되어져야 그 영혼을 구원시킬 수 있습니다. اول باید خودمون رو خوب بشناسیم و بدونیم در عیسی مسیح ما چه ارزشی داریم. 하나님께서 저희에게 주신 가치가 무엇인지 알아야 합니다. و باید بدونید در مسیح شما چه هویتی دارید. 하나님이 저희에게 주신 정체성이 무엇인지 알고 있어야 합니다. هویت یعنی اینکه شخصیت، نام و نشون، شناسنامه و مقام ما در مسیحیت. 하나님께서도 우리에게 정체성을 주셨습니다. من یه ایرانی هستم اما وقتی که کره‌ای شدم همون قدرتی رو پیدا کردم که شما الان توی کشور کره جنوبی دارید. شما میتونید رأی بدید، منم میتونم رأی بدم چون هویت من عوض شد. 예를 들어 제가 지금 이란 사람이지만 한국으로 귀화하게 되었을 때 여러분께서 가지고 있는 그 한국인으로서의 능력도 제가 가질 수 있습니다. یعنی پاسپورتی که شما دارید منم دارم، آیدی کارتی که شما دارید منم دارم و میتونم بیشتر از 192 کشور رو مسافرت بکنم بدون ویزا. 여러분이 가지고 있는 여권을 가질 수도 있고 또한 190 이상의 나라를 무비자로 다닐 수 있습니다. و این از چیه؟ به خاطر اینکه من اومدم هویت شما رو گرفتم. یعنی از قدرت شما من دارم استفاده میکنم، مثل شما دارم زندگی میکنم. 이 뜻은 여러분이 한국인으로서 가지고 있는 능력을 저도 사용하고 있다라는 것입니다. ما ایماندارا هم همینطوریم. وقتی که ما میایم مسیح رو میشناسیم و از هویت اون استفاده میکنیم همون قدرتی رو داریم که عیسی مسیح داره. 저희도 그리스도를 믿고 그 능력을 사용했을 때 하나님께서 주신 그 능력을 저희도 선포하고 사용할 수 있습니다. پس شما بی هویت نیستید در مسیح و هویت دارید. 하나님께서는 저희들에게 확실히 능력을 주셨습니다. و شما خیلی در مسیح ارزشمند هستید. برای مسیح ارزشمندید شما. 하나님께서는 저희를 가치를 두고 꿈과 비전을 가지고 계십니다. میدونید ارزش شما چقدره؟ 하나님이 저희에게 주신 가치가 얼마인지 알고 계십니까? ارزش شما به اندازه خون عیسی مسیح که روی صلیب به خاطر شما داد. 십자가에서 죽으시고 부활하셔 피 흘리신 것과 같이 저희에게 가치를 두고 저희를 향한 뜻을 가지고 계십니다. و با اون خون شما رو بازخرید کرد. شما رو خرید و شما آزاد شدید. 하나님께서 피 흘리신
으로 말미암아 저희를 값을 주고 사셨고 저희를 자유와 해방케 하셨습니다. از چی شما را آزاد کرد؟ از گناه و اسارت و قدرت شیطان شما را آزاد کرد و شما هم ارث عیسی مسیح شدید. 저희를 죄의 권세에서 해방시키셨습니다. برای چی؟ به خاطر اینکه خون مسیح گزاف ارزشمنده و شما رو خریده و بدن شما دیگه متعلق به خودتون نیست بلکه متعلق به عیسی مسیحه. 그리스도가 저희를 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 저희를 피로 값주고 사신 것으로 인하여 저희는 이제 저희가 주인이 되어 살아가는 것이 아니라 그리스도가 저희 주인이 되어 삶을 살아가게 되었습니다. اول قرنتیان 6:20 고린도전서 6장 20절에 زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار برید. 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. شما که توی کره زندگی میکنید توی کره مذهب بودا بوده شما از قدرت تاریکی های شیطان که توی کره هست و بودا آزاد شده اید و منی که تو ایران زندگی میکردم قدرت اسلام توی ایران هست و من هم از قدرت اسلام آزاد شدم وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردم. 저희가 그리스도를 믿게 되었을 때 죄의 권세에서 자유와 해방을 받게 되었고 또한 저 또한 이슬람이라는 나라 속에 그 권세 속에 묶여 있었지만 그리스도의 그 능력을 통하여 그 권세에서 해방받게 되었습니다. 다니엘 10:13 رو لطفا نگاه بکنید. 다니엘 10장 13절 فرشته‌ای که بر مملکت پارس حکمرانی می‌کند 21 روز با من مقاومت کرد و مانع من شد. 그런데 바사 왕국의 군주가 20일 동안 나를 막았으므로 내가 거기 바사 왕국의 왕들과 함께 머물러 있더니 가장 높은 군주 중 하나인 미가엘이 와서 나를 도와주므로 من از قدرت اون ملک فارس آزاد شدم و به عیسی مسیح ایمان آوردم و از هیچ چیز دیگه ای نمیترسم و نگران هیچ چیز نیستم. 저는 저를 묶고 있었던 그 권세에서 해방받게 되었고 더 이상 두려움과 근심 걱정은 제 안에서 사라졌습니다. خدا میخواد به هر یک از ما شخصیت بده قدرت خودش رو به ما بده تا ما تبدیل بشیم تغییر بکنیم و رشد پیدا بکنیم. 이런 것과 같이 하나님은 저희에게 능력을 주셔 저희를 변화시키길 원하시고 거듭시키길 원하십니다. و یه دلیل دیگه ای داره که خداوند میخواد هویت خودش رو به ما بده. 하나님은 정체성을 주시길 원합니다. برای اینکه در اراده خدا زندگی بکنیم و زندگی اطرافیان خودمون هم تأثیر بذاریم تا اونا ایمان بیارن به عیسی مسیح. 정체성을 주시길 원한 이유는 하나님의 뜻과 계획을 가지고 살아 그 영향력을 다른 영혼들에게도 미쳐 살아가길 원하십니다. ما در زندگی مسیحیمون و ایمانمون مسیح به ما قدرت و هویت‌های خیلی زیادی رو داده که من چند تا نمونه از اونها رو برای شما نام میبرم. 하나님은 저희에게 많은 능력과 정체성을 주셨습니다. 그 몇 가지를 말씀드리도록 하겠습니다. و میخوام که شما تکرار بکنید. 함께 따라해 주시면 좋겠습니다. من نمک جهان هستم. 나는 세상의 소금이다. 나는 세상의 소금이다. 마타 5:13. 마태복음 5장 13절에 나와 있습니다. نمک خراب نمیشه و برای فاسد نشدن هر چیزی تو این دنیا نمک میزنن. 소금은 망가지지 않으며 그 음식이 상하지 않기 위해 또한 맛을 내기 위해 소금을 사용합니다. شما میتونید هر انسانی که در اطراف شما داره زندگی میکنه و گرفتار مشکلات جسمی و ذهنی شده شما کمکش بکنید تا اون فاسد نشه تا در گناه نمونه آزاد بشه و شما مثل نمک برای اون کار بکنید. 여러분은 소금과 같은 능력을 가지고 있기에 죽어가는 영혼들에게 소금과 같은 능력, 그리스도의 능력을 알려주고 구원받게 하실 수 있습니다. و هویت دیگه در مسیح من نور جهان هستم. 나는 세상의 빛이다. تکرار بکنید. 네, متی 5:14. 마태복음 5장 14절에 나와 있습니다. نور هر جا که باشه روشنایی هست. شما نوری هستید برای اینکه بی ایمانان حقیقت یعنی مسیح رو ببینن و نجات پیدا بکنن. 세상 빛은 어디에 있든지 밝게 빛납니다. 여러분은 그 죽어가는 영혼들에게 빛을 비춰줄 수 있는
능력을 가지고 계십니다. هویت دیگه اینه که من فرزند خدا هستم. 나는 하나님의 자녀입니다. تکرار بکنید. 나는 하나님의 자녀입니다. یوحنا فصل 1 آیه 12. 요한복음 1장 12절에 나와 있습니다. شما دیگه برده نیستید و فرزند خدایید و آزاد شدید و قدرت مسیح رو دارید. 저희는 사탄의 종로로 타는 자가 아닌 그것에서 해방받아 하나님의 자녀로 모든 것을 다스리고 정복하며 살아갈 수 있는 정체성을 가지게 되었습니다. 그리고 지금은 노예 아닙니다. آزاد شدید. 노예가 아닌 해방되었습니다. و قدرت اینو دارید که سر شیطان رو بزنید طبق کتاب پیدایش 3:15. 창세기 3장 15절로 사탄의 머리를 밟을 권세를 가지고 있습니다. و هویت دیگه که شما در مسیح دارید شما دوست مسیح هستید. تکرار بکنید. 함께 따라해 주세요. 나는 그리스도의 친구입니다. 나는 그리스도의 친구입니다. 요한나 15. 요한복음 15장 15절에 나와 있습니다. این خیلی خوبه که تو این دنیایی که این همه مشکلات و سختی هست آدم یه دوست خوب داشته باشه و اون دوست خدای آدم باشه. 이 세상에 그리스도는 저희의 친구가 되어 주셨습니다. و هویت دیگه اینه که من هم ارث مسیح هستم. 나는 그리스도의 후사입니다. دارس요? کتاب رومیان 8:17. 로마서 8장 15절. مسیح تنها فرزند خدای پدره و وقتی که به مسیح ایمان میاریم نجات پیدا میکنیم و فرزند خدا میشیم و وقتی که فرزند خدا میشیم میتونیم با عیسی مسیح هم ارث بشیم. 죄의 권세에서 자유 해방받게 되었을 때 저희는 그리스도의 후사로서 인생을 살아갈 수 있습니다. هویت دیگه اینه که من معبد خدا هستم و خدا در من داره سکونت میکنه. اول قرنتیان 3:16. 고린도전서 3장 16절에 함께 따라해 주세요. 나는 하나님의 성전입니다. و هویت بعدیش من خلقت تازه هستم. دوم قرنتیان 5:17. 고린도후서 5장 17절 나는 새 사람입니다. هویت بعدیش من تابع ملکوت آسمان هستم. فیلیپیان 3:20. 빌립보서 3장 20절 나는 하늘의 시민 권세를 가지고 있습니다. و این خیلی خوبه. پس حالا ما فهمیدیم که در مسیح هویت داریم. 이 말씀을 통해 하나님이 저희에게 정체성을 주셨다는 것을 알 수 있습니다. حالا که فهمیدیم هویت در مسیح داریم ما تا ابد از محکومیت آزاد شدیم طبق کتاب رومیان 8:1. 로마서 8장 1절 정체성을 가지고 있기 때문에 저희의 죄의 권세에서 자유와 해방을 받게 되었습니다. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد. من وقتی که مسلمان بودم با شریعت زندگی میکردم و دیگران رو محکوم میکردم دیگران هم منو محکوم میکردن. 저는 이슬람에서 살아갔을 때 율법을 가지고 남을 정죄하며 인생을 살아갔습니다. اما وقتی به مسیح ایمان آوردم آزاد شدم و کسی رو محکوم نمیکنم. 하지만 그리스도를 믿고 구원받게 되었을 때 남을 정죄하는 것이 아니라 배려하며 사랑하며 인생을 살아가게 되었습니다. و من مثل یه برده در اسارت بودم و مسیح منو آزاد کرد. 하나님께서 묶여있던 저를 자유와 해방케 하셨습니다. کتاب رومیان 6 از آیه 1 تا 6 میگه که با مسیح مرده اید و گناه در زندگی شما مرده است. 로마서 1장 1절에서 6절 말씀. با مسیح مرده اید و گناه در زندگی شما مرده است. 그리스도께서 모든 저주와 재앙을 해결하셨다고 나와 있습니다. وقتی که ایمان آوردید به مسیح و تعمید گرفتید آدم قبلی و زندگی قبلی از بین رفت و حالا شما مثل مسیح زنده شدید. 그리스도로 자유와 해방케 되었을 때 옛사람에서 벗어나 새 사람으로 새롭게 인생을 살아가게 되었습니다. و حالا دیگه نباید جسمانی زندگی بکنید باید روحانی زندگی بکنید. 그렇기 때문에 저희는 이제 육신적으로 인생을 살아가는 것이 아니라 영적으로 인생을 살아가야 합니다. شما در حضور خدا کاملا نیک شمرده شدید و کاملا بخشیده شدید طبق کتاب رومیان 5:1.
로마서 5장 1절 말씀을 통해 하나님께서는 저희의 모든 저주와 재앙을 해결하셨다고 나와 있습니다. من در کلیسای قبلی که وقتی که خدمت می‌کردم ایمانداران اونجا وقتی که می‌خواستن دعا بکنن گریه می‌کردن. 제가 예전에 일반 교회에서 종교 생활을 하며 인생을 살아갔을 때 그분들은 자기가 믿음이 강하다는 것을 보여주기 위해 기도할 때마다 맨날 눈물을 흘리곤 했습니다. گریه می‌کردن و می‌خواستن که خدا اونها رو ببخشه. 눈물을 흘리며 하나님께서 그들의 죄를 해방시켜 주길 원했습니다. خدا اونها رو بخشیده بود اما اونا بازم می‌خواستن خدا اونها رو ببخشه. 그리스도는 이미 모든 문제를 끝내셨지만 그것을 믿지 않고 눈물을 보이며 신앙생활을 하며 살아갔었습니다. در اسلام هم وقتی که مسلمان‌ها می‌خوان دعا بکنن گریه می‌کنن. 이슬람에서도 사람들은 기도를 하려고 할 때 눈물을 흘리곤 합니다. و برای اینکه خدا کاملا مسلمان‌ها رو ببخشه اونا با چاقو و یا با قمه به سرشون ضربه میزنن که خون بیاد. 이슬람에서는 죄의 권세에서 해방을 받기 위해 머리에 칼을 대며 피를 많이 흘릴 때까지 그렇게 피를 많이 흘려야 하나님께서 죄에서 해방시켜 준다고 믿고 있습니다. چرا این کارو میکنن؟ چون شیطان اونا رو فریب داده. 왜 그런 일을 하고 있을까요? 죄의 권세가 그들을 묶고 있기 때문입니다. اما برای اینکه شیطان ما رو فریب نده ما باید در زندگی مسیحیمون گریه نکنیم بلکه همیشه شاد باشیم. کتاب اول تسالونیکیان 5:16 این رو به ما میگه. 데살로니가 전서 5장 16절의 말씀에 저희는 눈물을 흘리며 슬피 신앙생활하는 것이 아니라 기쁨 속에 신앙생활해야 합니다. و شما با قیمت گزافی خریده شدید به متعلق به خودتون نیستید و متعلق به خدا هستید. 그리스도가 저희를 값주고 피로 사셨기 때문에 저희는 육신의 것에 묶여 있는 것이 아니라 그리스도와 함께 있게 되었습니다. هر چیزی تو این دنیا یه قیمتی داره. 이 세상에는 모두 값이 매겨지고 있습니다. این موبایل منم یه قیمتی داره. موبایلی که شما هم دارید یه قیمت داره. 저의 폰도 값이 매겨지죠. خون عیسی مسیح شما فکر میکنید چقدر ارزش داره؟ 그리스도의 피가 얼마나 값이 있다고 생각하십니까? کسی میدونه؟ 누가 알고 있나요? مسیح زندگیش رو داد، خونش رو داد تا ما نجات پیدا بکنیم، تا ما در ملکوت بهشت با خدا زندگی بکنیم. 하나님께서는 피 흘리심으로 말미암아 이제는 저희가 죄의 권세가 아닌 죄의 권세에서 해방받게 하셨고 하나님과 함께 그리스도와 함께 인생을 살게 하셨습니다. خون در بدن انسان ارزشمندترین چیزه. عیسی مسیح اون خونش رو داد تا ما گناهانمون بخشیده بشه و ما با عیسی مسیح هم ارث بشیم و با او زندگی بکنیم. 몸에 없어서는 안 될 것이 피입니다. 하지만 그리스도께서는 그 피를 흘리심으로 저의 모든 저주와 재앙을 해결하셨습니다. پس حالا مسیح در قلب و جان ما هست. 그렇다면 그때부터 그리스도가 저의 주인이 되어집니다. خب یه بار دیگه میخوام تکرار بکنم. 다시 한번 말씀드리겠습니다. ما برای اینکه شاگرد سازی بکنیم باید اول خودمون آماده باشیم. 오직 제자 삼기 위hen 저희가 먼저 영적으로 준비되어져야 합니다. هویت خودمون رو در مسیح بشناسیم و بدونیم که چه مقام و چه جایگاهی در مسیحیت داریم. 정체성을 알고 있어야 합니다. حالا فهمیدیم که ما در مسیح چه هویتی داریم باید در مرحله بعدی جنگ روحانی بکنیم. 하나님이 저에게 주신 정체성을 알았다면 그 후에는 창세기 3장 15절로 영적인 싸움을 해야 합니다. چرا جنگ روحانی باید بکنیم؟ 왜 영적인 싸움을 해야 하나요? برای اینکه بتونیم شاگرد درست بکنیم. 오직 제자 삼기 위해서입니다. چون کسانی که میخوان برن بشارت بدن دارن میرن در واقع جنگ میخوان بکنن. 말씀을 전달하러 가는 건 영적인 전쟁 속에 있는 것입니다. و اونایی که در اسارت شیطان هستن میخوایم اونا رو آزاد بکنیم. 사탄의 권세에 묶여 있는 자들을 저희는 해방시켜 줘야 합니다. پس ما باید اول خودمون از روح پر باشیم تا بتونیم بریم جنگ روحانی 그렇기 بکنیم. 위해서는 저희가 먼저 영적으로 충만해야 영혼을 살리러 갈 수 있습니다. و اینه که ما 3 نوع جنگ داریم. 저희는 3가지의 싸움이 있습니다. با خودت بجنگی،
با دنیا بجنگی و با شیطان بجنگی. 자신과 세상과 사단과 영적 싸움해야 합니다. در این مورد یه مقدار توضیح میدم به شما. 이 부분에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. شما باید زندگیت رو به خدا بدی و اون برای تو نقشه بکشه و هدف تعیین بکنه. 저의 삶을 하나님께 드려 하나님이 저희를 향한 비전과 꿈을 갖게 해야 합니다. و هدف اصلی ما ایمانداران در زندگیمون باید این باشه که از روح خدا پر بشیم. 저희가 먼저 가져야 할 목표와 그 계획은 하나님의 영으로 충만케 되어지는 것입니다. و نقشه و برنامه رو برای زندگیمون رو بدیم به خدا. 모든 계획과 뜻을 하나님께 맡겨야 합니다. باید به دنبال اراده خدا باشیم چون اراده خدا از اراده ما بهتره. 저희의 뜻이 아닌 하나님의 뜻을 따라가야 합니다. 왜냐하면 하나님의 뜻은 절대 무너지지 않습니다. همونطور که در دعای ربانی اعتراف میکنیم متی 6 9 تا 10 마태복음 6장 6절에서 10절 말씀. 6장 9절 10절까지 6장 9절에서 10절. ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. پس این باید واقعیت داشته باشه. وقتی که ما داریم دعا میکنیم اراده خودمون رو بدیم دست عیسی مسیح. 그렇기 때문에 저의 모든 뜻과 계획을 하나님께 맡기고 드려야 합니다. و باید بدونیم که افکار خودمون سودمند نیست و ضعیفه و فقط افکار خداوند برای ما تو زندگی ما سودمنده. 또한 하나님의 저희의 뜻과 계획은 무너질 수밖에 없지만 하나님이 저에게 주신 뜻과 계획은 성취되고 승리할 수 있다는 것을 믿고 있어야 합니다. خودت رو کاملا باید بدی به خدا. 저의 모든 것을 다 하나님께 드려야 합니다. مزامیر 42 از 1 تا 2 시편 42절 1절부터 2절까지 시편 42편 1절에서 2절. چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد همچنان ای خداوند جان من مشتاق تو است. 하나님이여 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾기 갈급하니이다. باید واقعا همونطور باشیم. باید مشتاق ملاقات با خدا باشیم و زندگیمون رو بدیم به خدا. 하나님과 함께하길 갈망해야 하고 하나님과 함께하는 것을 원해야 합니다. و این رو باید بدونیم که حقیقت مسیحه. 오직 진리는 그리스도뿐이라는 것을 저희는 알고 있어야 합니다. و او زندگی مرا کاملا آزاد کرده. 그리스도만이 저희의 모든 문제를 끝내셨다는 것을 알고 있어야 합니다. یوحنا 14:6 میگه که 요한복음 14장 6절. مسیح راه و راستی و حیاته. 그리스도께서 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨습니다. و اینی که با قدرت خودمون ما نمیتونیم شیطان رو نابود بکنیم. 저의 힘으로는 흑암 권세를 결박시킬 순 없지만 نمیتونیم تاریکی، لعنت‌ها، نفرین‌ها و اتفاقات و سرنوشت رو توی زندگی خودمون نابود بکنیم. 또한 어둠과 사탄과 모든 문제를 해결할 수 없지만 اما فقط عیسی مسیح میتونه این کار رو برای ما انجام بده. 저희 뜻이 아닌 오직 그리스도로는 이 모든 문제를 해결할 수 있습니다. مسیح قدرت خودش رو به ما داده و وقتی که ما به اون ایمان داریم فرزند اون هستیم. 하나님이 저희에게 모든 능력을 주셨고 그 능력을 믿으면 사용할 수 있게 되어지고 하나님의 자녀가 되어집니다. پسر من همون قدرت رو داره که من دارم. 저희 아들 요셉도 제가 가지고 있는 능력을 가질 수 있습니다. 진아도 마찬가지예요. منو اگه قبول داشته باشه پسرم و مشارکت بکنه میتونه از تمام قدرتم استفاده بکنه. 제 아들이 믿고 저를 함께 따른다면 저의 모든 능력을 사용할 수 있습니다. متی 28:18 마태복음 28장 18절. قدرت آسمان و زمین به مسیح داده شده است. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니. حالا که من قدرت مسیح رو دارم میتونم با ایمان به عیسی مسیح و جنگ روحانی سر شیطون رو بزنم طبق کتاب پیدایش 3:15. 하늘과 땅의 모든 권세를 저희에게 주셨기 때문에 저희는 창세기 3장 15절의 말씀을 가지고 흑암 권세를 결박시킬 수 있습니다. شما با دعا کردن میتونید هر چیزی رو که خواست و اراده خدا توی این دنیا هست به دست بیارید. 기도를 통해
저희가 원하는 꿈과 비전을 하나님께 구하고 두드릴 수 있습니다. یوحنا 16:24 میگه که 요한복음 16장 24절 تا کنون چیزی به نام من نخواستید بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. طبق کتاب اول یوحنا 3:8 요한일서 3장 8절 دلیل آمدن مسیح نابود کردن شیطان بود. 하나님이 이 땅에 오신 이유는 사탄의 권세를 결박시키기 위함입니다. ما نباید از این دنیا بترسیم و نباید تسلیم این دنیا بشیم. 이 세상을 두려워하고 이 세상을 따라가선 안 됩니다. چون که در این دنیا روح القدس با ماست. 이 땅엔 그리스도가 영원토록 저희와 함께 하십니다. یوحنا 14:16 요한복음 4장 16절 مسیح گفت از خدا درخواست میکنم که روح القدس را به ما بده. 14장 16절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리라 말씀하셨습니다. و ما نباید نگران باشیم تو این دنیا چون روح خدا همه چیز رو به ما تعلیم میده. 하나님께서는 저희에게 그리스도의 그 능력과 권세를 주셨기 때문에 두려워하지 않고 삶을 살아가야 합니다. و خداوند آرامش به ما میده. 하나님께서는 저희에게 평안을 주십니다. عیسی مسیح با روح خودش ما رو مسح کرده و ما حقیقت رو میدونیم چیه. 그리스도께서는 저희에게 진리와 그 답을 주셨습니다. حقیقت رو شما میدونید چیه. 그 진리와 답을 여러분도 무엇인지 알고 계십니다. 예수는 그리스도 این حقیقته 이게 진리와 답입니다. و در ما ساکنه. 이 진리와 답이 저희 안에도 함께 있습니다. و وقتی پیدایش 3:15 رو بفهمیم و درک بکنیم میتونیم تمام مشکلات گذشته حال و آینده رو از بین ببریم با قدرت عیسی مسیح. 창세기 3장 15절을 믿고 그 능력을 사용할 때 현재, 미래, 과거의 모든 문제를 해결할 수 있습니다. متی 12:28 میگه که 마태복음 12장 12장 28절 28절 말씀. اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون میکنم این نشان میدهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. و شما بدونید که وقتی که جنگ روحانی میکنید شما به پادشاهی خدا نزدیک شدید. 영적 싸움 저희의 상태를 영적 싸움할 때 하나님의 자녀로 나아갈 수 있습니다. و وقتی که روح خدا در شما ساکن باشه شما قدرت پیدا میکنید تا شاهد مسیح باشید. 하나님의 그 능력이 저에게 함께 할 때 증거 가진 증인으로 나아갈 수 있습니다. برای اینکه همیشه پر از روح خدا باشیم باید اعتراف بکنیم که عیسی مسیحه. 항상 성령 충만하며 영적인 힘을 가지고 나아가기 위해서는 저희가 항상 예수는 그리스도라고 고백해야 همونطور که 합니다. پتروس در متی 16:16 گفت تو مسیح پسر خدای زنده هستی. 베드로가 마태복음 16장 16절에 고백했던 것처럼 우리는 하나님의 자녀 모든 문제 끝 마귀야 가라 성령 충만 세계 복음화 한국 복음화 이란 복음화 아멘 همینطوره. 이것과 같이 و بعد از شناخت هویت و جنگ روحانی کردن طبق کتاب پیدایش 3:15 ما میتونیم شاگردسازی بکنیم. 창세기 3장 15절로 저의 정체성을 알고 그 능력을 가지고 영적인 싸움을 했을 때 그때서야 저희는 증거 가진 증인으로 나아갈 수 있습니다. شاگردسازی یعنی مسیح رو به شاگردمون بشناسونیم و خودمون هم مسیح رو بهتر بشناسیم. 오직 제자 삼는 것은 영혼에게 그리스도란 진리의 답을 말해주며 또한 저희도 그 진리의 답을 다시 한번 저에게 고백하는 것입니다. شاگرد کیه؟ 제자가 누구인가요? شاگرد ما هستیم. ما تعلیم میدیم و هم شاگرد میسازیم. 제자는 저희들입니다. 저희들이 제자가 되었을 때 다른 사람도 제자로 함께 변화시키고 나아갈 수 있습니다. شاگرد باید همه چیز رو از خودش دور بکنه و فقط دنبال مسیح باشه. 제자는 모든 것을 버리고 오직 그리스도만 따라가야 합니다. عبرانیان 12:2 میگه که 히브리서 12장 2절 말씀. به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل میگرداند چشم بدوزیم.
믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. در یوحنا باب 1 ببینیم شاگردان اولیه مسیح چی کار میکردن. 제자들이 어떤 일을 하였는가요? آندریاس و بقیه شاگردان از او پیروی میکردند، یعنی به مسیح نگاه میکردند. 성경에 나와 있는 모든 제자들은 자기의 모든 것을 버리고 오직 그리스도만 따라갔습니다. شاگرد حقیقی کسیه که به مسیح نگاه بکنه و با تمام عشق و علاقه به اون توجه بکنه. 제자는 오직 그리스도만 바라보고 그리스도를 향한 사랑을 가지고 있어야 합니다. و هیچ چیز خوب و بد توی دنیا بهش اهمیت نده. 또한 어떠한 세상의 것도 담고 따라가서는 안 됩니다. وقتی پسری عاشق یه دختر میشه فقط به اون دختر نگاه میکنه. 예를 들어 한 남자가 한 여자를 사랑하면 오직 그 여자만 따라갑니다. ما هم همونطوریم. 저희도 ما اگه 그렇습니다. عاشق مسیح شدیم فقط باید به مسیح نگاه بکنیم. 저희가 그리스도를 사랑한다면 오직 그리스도만 따라가야 합니다. نباید به دنیا نگاه بکنیم. 다른 세상의 것은 바라봐선 안 됩니다. و یه پسر که گفتم عاشق دختری میشه تا آخر به اون وفاداره و با اون زندگی میکنه. 한 남자가 그 여자를 사랑하게 돼서 끝까지 따라갔을 때 항상 그 여자와 함께하고 그 여자와 인생을 살게 되는 것 و هیچ موقع ترکش نمیکنه. و همیشه با اونه. 항상 그와 함께합니다. ما هم توی مسیحیت توی کلیسا مسیحیت این نیست که فقط بیاییم کلیسا بریم. رفت آمد کردن این نیست که ما مسیحی شدیم. 신앙생활은 교회에 왔다 갔다 하는 것이 아닙니다. بلکه باید مستقیم به عیسی مسیح نگاه بکنیم. 그리스도만 따라가야 합니다. هر مشکلی که برای شما پیش میاد باید به مستقیم به مسیح نگاه بکنید. 모든 문제는 하나님이 주신 계획이기에 그 문제 앞에서도 오직 하나님만 바라보고 따라가야 합니다. و این مشکلاتی که براتون به وجود میاد در نام و قدرت عیسی مسیح شما میتونید سر اون رو بزنید و از بین ببرید. 그 모든 문제는 창세기 3장 15절 능력을 가지고 결박시킬 수 있기에 낙심해선 안 됩니다. زندگی مسیحی مثل 2 ماراتون میمونه و کسی که تا آخر صبر بکنه برنده میشه. 신앙생활은 마라톤과 같습니다. 끝까지 기다리고 찾고 두드려 따라가는 사람이 승리하게 됩니다. و اگه ما هم توی زندگی مسیحیمون تا آخر به مسیح نگاه بکنیم و تا آخر باهاش بدویم ما هم برنده میشیم. 저희도 그리스도만 따라가고 그리스도를 향해 나아간다면 저희도 승리할 수 있게 됩니다. ما وسط این زندگی کردن به عیسی مسیح گاهی ناامید میشیم. 저희는 인생을 살아가다가 그리스도를 믿음이 적어질 때가 있습니다. و دلیلش اینه که نگاهمون رو از مسیح برمیداریم و به دنیا نگاه میکنیم. 그 이유는 저희가 바라보는 것이 그리스도가 아닌 다른 세상의 것에 맞춰져 있기 때문입니다. پس باید فقط به مسیح نگاه بکنیم. عبرانیان 12:1 میفرماید 히브리서 12장 1절 오직 그리스도만 바라봐야 한다고 나와 있습니다. پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بیشماری قرار گرفتند ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم. 히브리서 12장 1절 말씀에 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 경주하며. آدم و حوا زمانی فریب شیطان رو خوردن که به خدا نگاه نکردن و توجه نکردن به اون. 아담과 하와는 하나님의 말씀을 거역하고 바라보지 않았을 때 마귀에게 당하게 되었습니다. و زندگیشون مشکل شد و اون مشکلات انسانها رو گرفتار کرد و تا همین الان هم با اونا هست. 또한 그 아담과 하와가 가지고 있었던 문제가 지금까지 저에게도 오고 있죠. عیسی مسیح هم راه و هم همراه ماست. 예수 그리스도는 길이시며 또한 저의 길이 되어 주십니다. و خودش گفته تا انقضای عالم تا آخر عالم در کنار ماست و هر چقدر بیشتر توجه کنیم و اطاعت بکنیم از اون میتونیم شاگرد واقعی باشیم. 영원토록 함께하여 주신다고 그리스도께서 말씀하셨고 그리스도를 바라보고 따라가면 따라갈수록 진짜 제자로 인생을 살아갈 수 있게 되어집니다. وقتی که میگیم که به مسیح نگاه بکنید یعنی این که از او اطاعت بکنید. 그리스도를 따라가야 합니다. و کارهایی که او میخواد انجام بدیم و به کلام او توجه بکنیم.
그리스도를 따라간다는 것은 하나님의 일을 함께 행하며 그 말씀에 집중하는 것입니다. مسیح به شاگردای خود گفت من تاک هستم و شما شاخه‌های آن در من بمانید. 하나님께서 제자들에게 영원토록 함께 하자고 말씀하셨습니다. 나는 파도나무, 나는 제자들은 제자들은 가지라고 말씀하셨습니다. من از شما میپرسم آیا شاگرد مسیح هستید؟ 여러분들께 묻겠습니다. 제자가 맞으신가요? آمین آمین. آیا نگاه شما به اونه؟ 모든 것을 그리스도께 방향 맞추고 계십니까? آیا از اون پیروی میکنید؟ 오직 그리스도만 따라가십니까? و آیا شما دنبال مسیح قیام کرده هستید یا دنبال مسیحی هستید که هنوز روی صلیبه؟ 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 모든 문제를 끝내가신 그리스도를 따라가십니까? 아니면 아직도 십자가에서 죽으신 그 고통스러워하는 그리스도를 믿으며 따라가십니까? اگه دنبال مسیح هستید و با اون زندگی میکنید از قدرتش میتونید استفاده بکنید و بدونید که مسیح به شما هویت داده. 오직 그리스도를 따라간다면 그리스도의 능력과 권세를 가지고 인생을 살아갈 수 있습니다. و موضع من همینجا داره تموم میشه. 제가 준비한 설교는 거의 다 끝나갔습니다. و همتون خوشحال هستید که زود تموم میشه. 빨리 끝나서 다들 좋으시죠? اما در آخر موعظه میخوام چند تا آیه به شما بدم که شما با اون آیات خودتون رو بسنجید. ببینید آیا واقعا شاگرد مسیح هستید یا نیستید. 몇 가지 설교를 마치기 전에 몇 가지 성경 구절을 말씀드리도록 하겠습니다. 이 성경 구절을 통해 자신을 함께 진단하셨으면 좋겠습니다. اول قرنتیان 고린도전서 فصل 13 13장 از آیات 4 تا 7 4절에서 7절 말씀. 처음부터 끝까지 같이 읽겠습니다. با هم دیگه بخونیم. 함께 읽겠습니다. 시작. 고 그 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 아멘. چون دوستان من و ایرانی‌ها دارن از یوتیوب نگاه میکنن من این آیات رو یه بار به فارسی میخونم. 인터넷으로 저희 이란 가족들이 보고 계시기에 제가 이 구절을 이란어로 한번 읽도록 하겠습니다. اول قرنتیان 13 آیات 4 تا 7 محبت باردار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست. خشمگین نمی شود، کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. من از شما می پرسم آیا شما اینایی که الان از این آیات از 4 تا 7 گفت شما اونجوری زندگی میکنید؟ آیا اونطوری هستید؟ 여러분께 묻겠습니다. 지금 방금 함께 읽으신 이 성경 구절대로 인생을 살아가고 계십니까? آیه 4 فقط آیه 4 به جای سرنگ به جای محبت هر کسی اسم خودش رو بزنه. 4절 말씀에 사랑 대신 자기 자신 이름을 놓고 함께 다시 읽도록 하겠습니다. 시작. 진화는 오래 참고 진화는 온유하며 시기하지 아니하며 교만하지 아니하며 من اسم خودم رو میذارم و تکرار میکنم و از شما سوال میکنم. جواد بردبار و مهربان است. آیا واقعا همینطوره؟ 오래 참고 오래 온유하며 기다리십니까? به طور مثال از چینا میپرسم. اسم چینا رو به جای سرنگ محبت میذارم و میگم چینا بردبار و مهربان است. 진아는 오래 참고 진아는 온유합니다. شما اینطوری از خودتون بپرسید. آیا واقعا محبت و بردبار هستید؟ 여러분께 질문해 보십시오.
و در قسمت بعدی 다음 성경 구절 5절. نه همون قسمت ادامه میدیم. 4절. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. 시기하지 아니하며 사랑하지 아니하며. شما اگه میخواهید واقعا بدونید ایماندار خوبی هستید، تمام آیات 4 تا 7 باید طبق این زندگی بکنید. 올바른 신앙생활을 가지고 있으신 걸 진단하기 위해선 이 성경 구절의 말씀을 가지고 인생을 살아가야 합니다. آمین. پس اینطور نیست که کلیسا فقط اومدن و رفتن نیست. 교회는 왔다 갔다 하는 것이 아닙니다. باید طبق کلام زندگی بکنید تا شما واقعا فرزند عیسی مسیح بشید و یه شاگرد واقعی بشید. 오직 말씀을 따라가야지만 제자를 삼을 수 있고 전도 제자가 되어줄 수 있습니다. با هم دعا میکنیم. 다 함께 기도하시겠습니다. خداوندی که زنده هستی، شکر میکنم تو رو. 살아 성령으로 역사하시는 전능하신 하나님 아버지 감사드립니다. خداوندی که مرا از روح خودت پر کردی، ممنونم از تو. 성령 충만 주심에 감사드립니다. و ممنونم که مرا با عشق خودت به هم توجه میکنی، با من هستی. 그리스도의 사랑으로 나를 덮어주심에 감사드립니다. و من میخوام خداوندا فقط به تو نگاه بکنم و حواسم به تو باشه. 오직 그리스도만 따라가고 바라보길 원합니다. و مشکلاتی که توی زندگی چه جسمی چه روحی باشه و هرچی لعنت، نفرین، روحای شریر، خشم، حسادت، رفتارهای ناشایست، خودخواهی رو با قدرت روح خدا و جنگ روحانی از بین میبرم. 지금 이 시간 모든 저주 권세와 모든 문제와 상황들은 그리스도의 이름으로 묶임받고 떠나갈지어다. و شاگرد واقعی تو باقی میمونم. 오직 전도제자로 영원토록 그리스도와 함께 하겠습니다. در نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.